Drage moje pratiteljice i puno poštovani pratitelji, zajedno smo opet u najnovijem prilogu iz naše prekrasne Like, iz koje vas najsrdačnije pozdravlja ma gdje bili. I ovaj puta hvala svima koji komentirate, lajkate i pratite moje priloge. Danas vas, dragi moji, cestom koja ide od Plaškog preko Saborskog prema Plitvicama vodim u lička sela Biljevine i Kuselj. Sela su to koja su se smjestila u prekrasnom prirodnom okruženju. Selo u koje sam upravo ušao zove se Biljevina, a ne Biljevine. Ljudi iz ovih sela bave se uglavnom stočarstvom i turizmom. A sa turizmom se bave zbog blizine Plitvičkih jezera. I u ovom ličkom selu dominiraju novosagrađene i obnovljene kuće. Ali ni ovdje se ne vide ljudi. Upravo izlazim iz ličkog sela Biljevine i uskoro ću ući u ličko selo Kuselj. Tu u selu Kuselj granično je područje nacionalnog parka Plitvička jezera. Mislim da ni za ova lička sela nije potreban komentar.
I tako, dragi moji, bila su to lička sela Biljevina i Kuselj, iz kojih vas najsrdačnije pozdravljam ma gdje bili.